buka dong. Cantik sekali Kikuya malam ini. Tante Novi, dibuka dong. Mak bali bola ka emak na Novianti, janda bene guru sekolah mate lakena, liwat tonga kanjak nama kapute olina, bodina pada gitar melodie. Pangaruh lingkunge kenai emak na Novianti, si gampalu si jokangan haji jandai, lele mak gombal oroane pangoto sedang selingkuh, nak kena toni narkoba. Pasang susu berlian, my God, bos pejabat nala joget. Tidak mengecewakan, goyana pada goyana itu. Jangan lupa minum Irex, campur susu madu rasa. Ini ramuan enjoying, resep Mama Novianti. Kalau Anda mau coba, bisa tahan 3 ronde. Sadapi mamanya Novi, tidak mudah selamanya. Pangaruh lingkunge kene amanah Novianti, si gampalu si jokangan haji jandai, lele mak gombal oroane pangoto sedang selingkuh, nak kena toni narkoba. Emak na Novianti
si jok kangen haji jandai lele mah gombal oroane pangoto sedang selingkuh nak kena Tommy narkoba.